Poštovani prijatelji Panorame, evo danas smo ovdje u Varažskoj Rijeci, općina Bužim. Kao što smo dogovorili sa pjevačom iz Varažske Rijeke da ćemo danas ići u šoping. Evo, televizija po prvi put ide u šoping da ispoštuje novac koji su donatori uplatili, da ispoštuju donatore i da naravno ispoštuju našeg pjevača sa prehrambenim stvarima koje smo dogovorili da ćemo to kupiti na Bučevcima kod Ene. Pa mi smo danas evo ovdje blizu njegove kuće i mi ćemo sada, ako Bog da, krenuti prema njemu da vidimo gdje je, šta radi i da krenemo za Bučevce. Idemo, kamera. To je dobro. Pjesnik, gdje si? Evo me vam. Ti si tamo iza kuće. Evo mene vam radi malo. Ooo, Malo rad. Malo ti si rad. radno. Pa pomalo, pa da. Selam alejk, prijatelji. Selam, merhaba. Kak si, brate? Dobra, vi. Boga mi te volim vidjeti ko svog rođenog brata. Svaka čast, pa ja isto. Pa ova lijepa. Gdje mi reci, jesi se zanadio da smo precizni? Nisam se nadio Bogom, nisam, ali svaka čast. Šta smo mi dogovorili danas? Da ćete doći pa da idemo donijeto. Mislim da idemo, da ćete sigurno doći, ali ja znam, eto, hajde, mora neka minuta, ali ipak stvarno ste pošteni ste, nema priče, svaka čast. Hvala ti. A i meni je drago što sam tebe zatekao. Pa ja kuće malo, ono, drva malo i tako. Malo moraš potaka drva, ja sam na cijepu, moraš malo da ima za večer, malo za lošt, topluje malo. Vjeruj da sam imao tremu, ono, kaže meni kamerman, možda neće biti, ma rekao hoće, nemoj biti tako pesimista da neće biti. Ja sam uvijek bio optimista, bit će on 100%. Ja gledam vrata, rekao sigurno on kod kuće. Ja sam ovdje. A malo se kamerman kao prepao neće biti. Ovi pokriviju grlo, ali ja ne mogu kad si ti rekao, ja rekao neću da idem, znači čekam. Ja bi išao pomoći da nisam neki zauzet, ali hama sam pokril kuću. Ovo je komšija, ali ja ovdje pomognem, stvora sam građu, ti... I on reže meni rogo drvo i velik nešto. On meni, ja njemu. Novac ništa ne treba. On meni pomoga, ja njemu. A ko je taj? Ja se ovaj. Vratić, Jasmin. Da. Grla ga zovu. A fino. Znači vi se pomognete. Pa on meni žaga drvo, ja njemu stvoram građu, velik nešto. Jedno, ne treba novac. On meni, ja njemu. I alhamdulillah. Jedno do drugim. Znači, ide, moraš malo, ovako, evo, već za konaka ima. Oto sam ja nerđe sukli, ovaj čos komšija. Ja njemu dao malu frezu, ove sebove, ove su odvalila se. To mu je, imali ovu šumu. A gdje mi kažeš, gdje su ona sena drva? Jesi iscijepana? Eto i tu ima još. Aha. Ima još neki trupa. Oj, složena, fino. Nisi morao na tavan njih, nisi? Pa ima i na tavana sam stavio. Pa ja sam išao u babu. Ovo fina su drva. Fina, dobra drva. To će da gori samo tako. Ja sam. A nije sjeno ni htio tebi svašta baš. Boga mi dobro, svak kaže kako to, otkude. Ovaj bio juče Nermin otišao, ali svaka čast. Pa ja sam se borio za to, Bog vam dao, svak treba da se bori i borit ćemo se. Samo mogu ti reći, skromno, ovo utevale čisto i uredno. Malo još nisam pokosio približno ovaj put. Evo ovdje sam malo počeo da ravnam, pa ću ovo još podignuti, samo idemo ovdje pravo tamo. Samo da malo ti zemlje kakav, manji kamioni, znaš, pa ću ovdje ovo zatrpiti i samo idemo odmah pravo. I ovdje mogu i tuda tamo, znaš. Super. Ima put ide za... Kad mi budemo dali sljedeći put, možemo izići na tamo stranu ceste, da se ne vraćamo u Rikoć, ko što malo zezno. Može. Može auto skroz. Može. Malo imamo i dvije lokce, ali mora. Polagano, može. Prijatelju moj, da. Idemo li ako Bog da u shopping? Pa hajmo. Idemo. Evo, samo dosim sjekiru, mora. Ostav sjekiru i idemo. Ima na nju metne... Dobijemo zadatak. Ovo sam ja, ovo te država pravo grabova, to ne znam svak ni praviti. Ali ja kad imam vremena, vidiš, malo, to treba bi bolje napraviti, ali pa ja to ostavim ovdje ovaj. Dobro, nemoj da ko uzme to. Pa zaključit ću, ne? Ključaj ti kuć. Evo imam ja i biciklo, nije to vrijedno, ali Fadla moraš da imaš. Opet, jer... Nije to vrijedno, Fadla, ali moraš, ja sam ostavim pravo. Ali kad nemaš, moraš ići selo. Nek neko odnese, moraš ići selo u pravu, tečno ove, ne. Pa sad kada ja sam pravo neki, a prozor malaca, ono neće, niko znači prozor, uzbila, ono... Nemoj izgubiti ključ. Pa moram ga staviti u džep. Imam jedan rezerv tamo ni za zidu, znaš, moram da imam onaj... Jesi ti bio kad na Bučevcima? Znaš ti gdje je ta trgovina? Kako nisam, pa jesam, 5-6 puta sam bio, jesam. Ti s Enom sigurno išao je. Pa ne znam s kim sam, Bogom sam išao ljudima. Ti znaš... Finstov ljudi. Da. Jesu Finstov ljudi. To su fin ljudi, što ja znam, za mene su dobri i trebaju da ostaju dobri, znaš. Hajmo mi sad usput jedan refren, one pjesme, onu, jao i meni, jao i... Kako ono? Ovo može usput.
Pobjegla je moja draga, pobjegla iz našeg sela, udala se za drugoga, a za mene nije htjela poć. Pobjegla je moja draga, pobjegla iz našeg sela, udala se za drugoga, a za mene nije htjela poć. Jaoj meni, kako drugu da oženim, kunem se u brata svoga, čekat ću je sve do groba, znaj. Odnela mi pola srca, odnela mi pola duše, da se moji snovi ruše, voleo bi da i ona zna. Jaoj meni, kako drugu da oženim, kunem se u brata svoga, čekat ću je sve do groba, znaj. Halal ti kruh, svaka ti čast. Ovo sam malo vodu. A gdje mi kaži, jesi li razmišljao da se prijaviš za Nisam, ja sam zakašnjao kad sam ja kasno, da sam ja prije. Ali ima ona emisija Nikad nije kasno. Pa nije, ali moram malo, ja sam imao jednu fadle pjesama do jednu 150 napisano, ali sam ja to kako je da rati, to tamo neka možda i to bacio u knjigu, tu s knjigu bacilo ona, ja sam to učio. Bio sam ja se uzeo harmoniku, jer sam mlađi, ali tamo vamo rat, malo, mi okluše kad neki dvije harmonike stoje i neki mače. Rekao, jebe, polebu u harmoniku, ali ne moraš ti to nositi sad, znaš, nemaš vremena. Ali to je ostalo iza ljudi, rekao, vole bu harmoniku, nek sve živo. Mislim, ja sam ja njako uzeo. A dobri ljudi, oni vole muziku, vole pjesmu. Nema, pjesma, kaže njako harmonike i pjesma. Ja znam, to ti je lijek. Bez pjesme ti visoko nisi. Nisi uvijek visoko, neraspoložen, ali brate, visoko. Ti moraš biti približno visoko. Približno, a ne sad, evo vidiš, ja za ovu živicu govorim, dajte malo to, ja ću to srediti, ovo ovdje pokresiti. Dajte ljudi radite malo, ja sam ovo lanim pogrebio, daće nam Ermo, meni, znaš, daće nam džabe. Ove pjese, ovdje, ja sam to nas, ali opet će ove godine isto, ljudi ima, on isto meni pomogne, Ermo isto on da zna, ali čuće on to, on će meni isto pomoći, Boga mi, Ermo je dobar. On me daće na kamion isto, ja sam to sam, hajde ljudi pomoći, nije to moj put, a ovaj radi u Austriju neće. Ovaj nije ti ovo, kako bi rekao Gdje, ako mi dogovorili slučajno jednog harmonikaša, koji zna dobro svirati, da napravimo jednu emisiju, on svira, ti pjevaš. Pa mogu probati, znaš, nisam meriš u vodu, odavno nismo to, ali možda mi probam. A platit ću ja tebi instrukcije da ti ideš, da vježbaš sa jednim bendom. Pa može, pa nije bele. To ćemo raditi. Pa može, pa nije bele. Hajmo mi, evo nas, vozilo TV Panorame čeka ovdje, samo da prođe u auto. Aha, neka. Znači ovdje je vozilo TV Panorame zajedno sa udruženjem Mladi Iskont Carpe Diem koji se bavi humanitarnim radom. Sjeti ti naprijed. Ko ja? Ili ćeš od zad? Pa ne, ja ću pozad, deti nema veze. Deti nek malo, ipak ja poštijem kulturno približno. Nije to morio napraviti, ali ja poštijem. Ništa, ja sam na tobi prevarala, ali ne moraš ti varat meni, ja sam prošao svega. Znači a šta ti dam, halal ti bilo, a šta ne dam, ne mogu ja, nemam ni ja. Ja se vrtim, znači. Odeš i ti raditi... Odem pa kajem 20 maraka meni kajem. Koliko primanje, 200 maraka, jo? Pa nešto manje kad ja nisam bio, ja sam bio cijeli rat, ali sam bio malo u radnom vodu, znači nije mi... I koliko dobiješ rat? Pa 153 marke. Pa dobro, zaradiš toliko mjesečno, možda i 300 maraka, provučem se, struja, voda. Ima toga, nakpis. Znači struje, voda, home 100 maraka. A ne libiš se ovako otići na djeni raditi i to? Pa ja odem, pomognem čovjeku za 20-30 maraka, čovjek dane 5, više 25, evo ovaj mali Alašić je, on je Sloven, kaže ja tamo radim, ili dane 25-30, kaže evo ti, pošto kaže znam da si ti, kaže malo u nezgodi. I znači, hvala puno, popijem kafu, na primjer, nešto i ako sam gladan jedem. Da ne odbiješ, nikad je 10, nikad je 20, ima ljudi kada ja ne bi išao veli... Ma kako da ne bi išao, bio gladan. Evo ovdje ovaj Gašpar, on je umro. Veli, bio sam 2 dana. Treći sam da Boga morao veli zavrniti rukavi, ići raditi da jedem. Da jedem i kut cigara, znači. I dobro. Ali danas ljudi se varaju, znaš, dobro, nevan sad je 60-70 maraka. Dobar radnik, ali ne ima ošto u Sloveniju.
Omladna treba da uči od stariji ljudi, a ne da nas omladna uči kako treba. Jesu, pravo s tim. Ljudi su stariji napatli. Pa ja nekad zasjedim malo, pa prenem se, pa slušam Velton, pa onaj kako ima Meho, Muho, kako onaj neki, ona malo reklama, pa kaže, jedan dan, dva jedeš, kaže, drugi, treći dan ćemo suho, veli Muho, suho, rekao, tako je, upravo je, znaš. 2 dana hranim dobro, veli, a treći dan, veli, moramo pomalo, znaš, svega pomalo, a ne sad razbaciti se, znaš, dobro, to je priča, taka i dođe tako. Vjeruj da ni oni šta previše i mi nisu sretni. Ja znam. Oni su manje sretni od nas. Kako bi rekao Fadle, ja jedem približno, nekad ima i mesa, nekad mi rođak donese frtalj, nekad mi da, kao taj Nermalšić, on kad kolje, ja se potrefim tamo radim, kaže daj otkini pjevaču koliko bilo, da čovjek jede malo. Znači to je meni zahval, a i plati plus, kaže kad je prespio, znači hvala ti. Treba zahvalit se, a njeko, znaš, neće. A ti nemaš djece? Ma ne, ja... Jesi ti imao djecu? Ma nisam, Boga nema, mlade dane, ko mladi, tamo vam. Oženio sam se 3-4 puta. 3-4 puta? Odakle žene bile? Pa bilo haman dole, sve goni u vraga, sve haman dole. Trmaži, kladuša, mnoge gonito, jedna ova zadnjama. Iskoduše bila, ma to je sve bilo. Ne moraš imenovati ni jedne, jesu žive, jesu? Jesu, jedna ošla u Ameriku. Snašla se inače. A ipak je tamo ošli roditelji. Imam ja, A s kojom si bio, 3-4 puta si bio oženjen, s kojom si bio najzadovoljniji? Bilo sam ja sa njima, samo što sam ja mlad. Koju si najviše volio ovako? Pa volio sam, Bogom, da kažem ovu zadnju, ali malo smo obdvoje pogriješili. Imao sam ja bađu Šiftar, pa on bio gadan. Odakle je bila ta zadnja? Šiftar su gadni, znaš. I on je nju dignuo, rekao, aj, nema veze, aj ti. Ona posle pitala za mene, znaš, i ne znam kako onaj. Šiftar su gadni, znaš. Ja sam bio prije onoj vojci. Ma Šiftar su gadni, znači, ovi Šiftari, znaš, ako je više. A jedan ja kako mora savladati, ako je više, on su gadni. Po kakvog su ono utjecala imala na tu tvoju zadnju ženu? Pa je bio kao Bađuš, ono je bio taj Bađuš, on je bio Šiftar, znaš, ne znam, on je jako je bio doselio vamo, ne znam sad gdje je živi, ošao je njih. Znaš, kad to sad rat, to je sve ošlo, sve se rasalo. Ja pitam za jednoga, kaže ošao Srbiju, a naš čovjek, kuš Srbiju jebo, ošao čer jebi ga, tamo vidiš čer, ali to, ima jedan komšija u mene, ko žutog strica. Ali ti rekao, treba da šutiš, znači to nije naša vjera i to nemoj, to moraš samo kao na brzini bježati, gon to. Znači, ja sam imao dobar, ali nisam dobar sada i kako sam u ratu nisam nikako, ni ne volim i nikako, ni vidim. A kakvi, pa to su, on su ti. Ja sam gore na Banjanima, na primjer, put sam, viče, onaj čuvaj metke, ba jebo, to nemoj ga pustiti u dolnu, ga pustiš u dolnu vode. Mi smo nalipali. Kad sam počela vraćati neku travu, znaš, ostio sam 10 metaka. Rekao, daj, dite, automat gara mi daj sam da ga, kada vidim čupa ovdje s travnjeku, vratio se, rekao, kvadite, neš vamo jebem. Ali, znaš, dvojici, trojica, ako ga pustiš, ostio u šumarku, goni ga u vrak. Nije zgodno, lako, znaš. Nisam mi Bogom volio i ne volim mi nikad ni danas, ono, hajde. Najviđaš njeđica, dalje odeš, znaš. Bihać, ili kaj, zdravo, dobar dan, aj, rekao, dobro, bježi od njega, imaš mlađi uvijek, znaš. A god to urak, dobar dan, bježi od njega. Mene svejedno, ako ćemo i presjeći ćedu sa nekom pjesmicom, jednim refrenom, mene svejedno. Šta kažeš? Ako ćemo i malo zapjevat, mene svejedno. Ma nije bilo, moramo neku... Pa ne, ja sam to znao, kajem ti pjesama dosta, ali sam ja to, ne znam, a to su oni kad su čistili staru kuću, to je ošlo, ja sam to... Pa eto ovako za našeg Sijenu, za... Pa dobro, ajde, nije bilo i može Za ovoga Skenderevića Jedu. Ma jes. Ja se rastajem, drugovi, sa vama, idem tamo gdje vas neće biti, vratit ću se ne zadugo, neću vas zaboraviti. Doviđenja društvo staro, nek vas ova pjesma tješi,
čuvajte mi moju dragu, još je mlada, može da pogreši. Doviđenja društvo staro, nek vas ova pjesma tješi. Čuvajte mi moju dragu, još je mlada, može da pogreši. Ovako ćemo skratiti malo stih, a može? Ne, pa dovoljno. I najjače zvijezde otpiju jedan refren i... Pa, inače, moraš to malo imati neke... Ali dira u srce, dira u dušu nekako, otvara vrata, Pa jes, evo sad sam ja prije sačajiš ovu jednu, ja mislim da to nije, to je pjesma, to sam ja prije pjevo, to je pjesma, mi da smo izmislili, ima tu još onaj... Da. Ova jedna, to smo mi, ja sam to više sa jednim bio, znaš, on je imao, znao izmisliti pjesme, dobro bilo, ali on poginuo je, znaš. Davno sam želeo u sne da je ljubim, ali je ona tada čeznula za drugim. Davno sam želeo u sne da je ljubim, ali je ona tada čeznula za drugim. Curo mala bić moja dobro znaj, tebe voli jedan momak, ja sam taj. Curo mala bić moja dobro znaj, tebe voli jedan momak, ja sam taj. Zaboravi mila ono što je bilo, pa zavoli mene sunce moje milo. Zaboravi mila ono što je bilo, pa zavoli mene sunce moje milo. Cura mala bić moja dobro znaj, tebe voli jedan momak, ja sam taj. To malo se ponavlja, znaš, to smo mi pjesme... Allah te poživio. I vas sviju, Boga. To je čudno, tu ni nema, znaš, ima ti još bile ti pjesama. Kažem, neku sam malo i zaboravio, ali inače malo sjetim kad ovako radio. Pjevam, neku sjetim se, znaš, ima ti, moram malo pročitat, znaš. A vidit će onaj, opet će to malo počet pisati, tamo da malo njeko malo bolje, znaš, ima jedan isto, on zna dobro. Znaš, moraš njeđe da malo, dobro, kako bi ti rekao, njeđe onaj malo izbuniš se, znaš. Jel, to je sve dobro, ali kako bi ti rekao, jesi i nije, znaš. To je sve lijepo, znaš. Pa ima ti pjesama, ima toga, dobro sam ja, kažem, 150 i više sam imao možda, ono, ali je to bacino, znaš. To meni jedan pisao, ja sam si pisao, onda malo zapamtiš, radio. Ja sam nosio fadle radio, znaš, manji pa veći, i pršači ono bili. I ja po 3-4 dana vraćam se, one mene doćeri, imaju neku kahva, kolača, samo veli da je pjeva nam i uvijek je bilo, Boga mi, a onda je bilo veselo društvo, bilo dobro, fino, lijepo, zabava, veselo društvo, pjeva, niko niga ne dira, znaš, pršač, pjesma, cure pjevaju, momci pjevaju, znaš, ljudi pjevaju, ono, didovi, znaš. Bilo je to pravo veselje, zabava dobra bila, a sad je malo, ono, znaš, i sad je, još, to je, ja znam, pjesma ti je lijek. Neko viče, ja ne volim, hej, pjesma, ja pjesmu stvarno, onaj, lakše je njekako. Ja sam umio pjeva preko rađena dobro, ja ustanem iz seće krevata i onaj, malo pojačam, rekao da baš pušam. I, inače, bilo je, i sad je ono fino vrijeme, dobro vrijeme, samo što je malo je ovo ubrzano vrijeme i ide brže kao, ali nije ono ide isto, samo malo ubrzano, znaš. I onda ti se začutiš samo, evo sad je ti se začutiš dan, kad radiš brzo ti prolazi, a kad ne radiš onda malo sporije, ali tamo vam i prođe. Evo, na primjer, godina ti prođe, još malo će godina proći. Prođo Bosnom kroz gradove, ali ne nađo srcu mira. Jedna stara uspomena osjećaje moje dira. Jedna stara uspomena osjećaje moje dira.
burgera, samo za mog prijatelja Senu. Može. Idemo kralju. Idemo. Ok, hvala lijepa. Idemo kralju. Opa, Idemo kamera kako smo dogovorili, idemo mi sada Da. dogovoreno. Selam alik. Gdje su Armini? Merhaba. Uzmamo mi kolisa. Jesi, upravo. Uzmi ti jedna. Može. Ajde, to više nema, ajde. Jesu li to? Ajde. Selam alik. Salam alejkum. Gdje si Eno? Kako je Eno? Mi smo došli ovdje kod tebe u shopping da ispuštimo ove donatore za ovoga naših pjevača što su donirali sredstva, pa mi ćemo, znači, šta treba od prehrambenih stvari za kući i to sve. Salam alejkum. Idemo mi ovamo, hajmo prvo ovdje kod ove vitrine. Može. Obzirom da ti Može. Obzirom da ti se suhomesnato hraniš, gdje uzmaj sve, trpaj kulici, šta god hoćeš. Pa uzet ću. Trpaj sve što znači šta ti treba, samo trpaj. Samo trpaj, sve što ti treba. Uzet ćemo ovako po nekoliko. Uzmi više. Dobro. Više. Svega uzmi više. A svega, a? Svega više uzmi. Nije bilo je onda. Svega uzmaj više. Dobro. Svega više. Ajde još jedan surka. Samo trpaj. Šta treba od mliječnih proizvoda? Tamo mlijeko, imaš varenku. Uzet ćemo jednu varenku. Uzmi više. O dobro, uzet ćemo. Uzmi više. Može. Nije bilo je. Više varenke, više mlijeka. Da, treba varenke. A kiselo mlijeko? Uzet će se isto. Dobro. Uzmaj. Samo uzmaj. Da. Uzet ćemo. Samo uzmaj. Evo, uzet ćemo ovako. Salame. Daj još mlijeka. Ma daj, hajde. Dobro. Salame. Čekaj. Koje voliš? Ovu plavu jednu, oto tamo. Daj u tu plavu. Ove? Ba da. Oš ove u ovim pakovanjima? Pa može. Šta si još ove? A gdje je ti? Dobro, te sam prijetu. Okej. Idemo dalje. Jeste. Idemo dalje. Koje voliš paštete? Veće pakovanje, manje? Pa manje, ti manje, daj. Daj obično ti, pa daj ti manje 3-4. Ali nisi ti boli dovoljno. A uzmi dvije. A gdje su ne argete? Ne znam gdje budu margete. Možda argete imaju ove veće. A gdje, hajde, može. Koje voliš? Voliš ove pijelka? Pa te dobro ste. 4-5 koma, tako. Okej. Evo i ove juneće. Ma da, eto, okej. Da. Hajde. Idemo. Evo i ovi salami manji, kad nekad manje jedeš. Da, jesu pravi pa, gledaj. Kad nekad manje, znaš. Da, nekad manje, nekad više jesu. Gdje mi kaži, hajde vamo ove naresci ove ribe. Čekaj, evo ovo su ribe. Aha. Ovo su ribe. A šta voliš od riba? Hajde prođi ti na uvo. Samo trpaj. Može. Čekaj, koje su ribe? Trpaj, samo, gore su ribe, evo mi gore. Aha, ove. Da, to su. Samo trpaj. To su dvije. Samo trpaj. Bilo je kako se ovo ne uzeti, a šta je ovo narad? Samo trpaj, neki imaš, ne smije da fali. U redu, ovo je još sa ribe, jesu. Dobro, rećemo. Idemo dalje. Šta te još zanima? Šta ti je još potrebno? Naresci. Uzet ću jedan margarin, 2, ha? Dede, uzmaj 3, 4, 5, koliko god hovoš. Pa uzet ću 2 da im ovako uzmah. Uzmaj koliko god hovoš. Od 2 ću uzeti dosta. Opa, je li ovo margarin, jesu? Evo, to da ima, ja to inače. Opa, uzet ću 2 komada. Evo, tu. Uzmi još koji margarin. Hajde, daj još. Daj još 2. Još 2. Ma da. Ovo je drugčije, čekaj, ovo je... A jesu se... Je li ovo isto margarin? Ovo jesu. A ti si... Jesu, pa me dobro. Pa mislim u redu, to je... Mlijeko smo uzeli u ogorčinu. Gdje mi kaže vamo ove... Šta bi još volio imati? Mi 2 kolica. Da. Šta ti još treba? Ja ne znam u tvojoj kući šta treba. Da, u redu, čekaj. Vidit ćemo što. Čekaj. 3+1, to gratice. Soli, šećera, kocke, kahve, ulja. Stavit ćemo i riže, 2, ha?
Sep supe ovdje, nakon sep supe. Ucek gdje ima? Eto je, tu sup, goveđa supa, vidiš. Eto, povrtna, eto tu, lijevo. Lijevo. Evo ovdje sup. Ovo, kao. Ja zaboravim Boga, čekaj. Jel ovo jeste? I pile koji. Ti to znaš, koristiš ti makarone. Koristim, roći, to. Koristim. Neću, koristim makaroni, to, malo krompira, to je dobro. Makarone, I nekaj sal. Jesi? Evo makarona. Jesi. Uzet ćemo ovo kolač, čekaj da radi cijena, ne. To je ono što se topi što stavlja u tepsiju, pa, ali uzet će mi vamo kolača. Ne, Ja to zaboravio. Evo ovdje imaš šećer, imaš... Uzet ćemo šećera, imam nešto, ali nek imam. Evo vi keksova, šta voliš od ovih keksova? Uzet ćemo ovaj jedan. Pa nemoj jedan, nemoj ništa jedno. Da, dva onda. Nemoj ništa jedno. Ajde, dobro, hop. Ne, zej, jotaj metni jotaj. Eko, hajde, to će ono dobavljačima vratiti. Ma jes. Marmelade, to. Marmelade. Koje voliš marmelade? Jel ovo jest? To nije marmelada. Nije, čekaj, ovo. Voliš li ovu Nutellu? Daj metni, ovo. Gdje treba li to ovi začinaj? Kako uzet ću gdje tu jedno? Začine Bog dao. Pa da, to. Evo još ovi makarona. A koristiš ti puno makarona? Pa koristim nakon dobri makarona. Sve se stavljaju u ta duga kolica, nema. Sad ćemo, aj predi ta kolica, daj Eni tamo da kuca. Evo sad idem, opaj. Jel nemoj da može neko doći, Eni neće moći raditi. Stavi samo ovdje i idemo pun druga kolica. Može, ajde. Idemo mi pun druga kolica. Kahva. Kahve, hajde uđeš. Kahva. Kafe treba, rođe, malo. Kahve treba. Malo više. Dobro, dosta je jedan u to. Onak, kafe. Šećer smo uzeli, tamo sve smo uzeli. Ovo... Šta treba, voliš li, šta još voliš? Šta je ovo? Samo trpaj. Hajde, mećemo jednu čokoladu. Nije čokolade. Trpaj što god hovoš. To je napolitanka, nema veze, dobro. Okej. Dobro. To, pomalo svega pomalo. Gdje mi reci, ovi salati. Gdje uzet ću? Gdje, uzmaj ovi, hajde uzmaj. Uzet će jedan kruh kad ima. Uzmi kruh. Da ponesem nek ima za večer. Imam nešto, nek ima kad ima. Tamo večera tu će razvrstiti. Imam ja nešto... Evo ovi salati. Eno, gdje bude ulje, eno? Treba li tu ulje? Čekaj, salat, ovo je, što ovo? Aha, ovdje. Da, to su... to su ove patke. Trpaj. Šta je ovo? Je li ovo nešto? Šta je ovo? To je ajvar, ja mislim, ha. Ja mislim da jesu. Voliš lajvar? Da imaš preko zime, uzmi ananas. Hoćeš ovaj kečup, lako sa... Je ovo super, nije? Jes. Už kečup. Ne, može. Vidim gdje su jaja, Treba li jaja? Treba, daj, baš. Dalje, baš da lijepo. Sve ima jaja. Ajde. Bog ćemo čuti šta će ljudi. Nemam veze. To je... Gdje mi reci, soli si uzeo, brašna, soli. Ima soli, ima brašna, ima. Soli ima, brašna ima. Nakon stijaš sam ima soli, brašna. Šta je ovo je biljno? Čekaj, ovo kocku uzeti jedno. Gdje dvije nama? Dvije. Nekada ovako. Evo ulja vamo. Čaj. Gdje sam uzeo prije, čaj. Rekao, čaj malo. Evo ulja ovdje, trpaj ulja. Ovo nisi. Trpaj, samo trpaj. Koje voliš ulje? Ma svako je dobro, rastu samo ne treba. Jedno, je li dijamant ili zvijezda? Isto je to. Ba da. To je suncuke to. Eto, dobro, nećemo više. Ja imaš. Suncu ovu. Evo ovo je. Daj baš, to je to. Pa nemoj dit, hajde. Stafu da imaš. Hajde, može, svaka, hajde. Okej. Hajmo tamo za higijenu ličnu. Ima li onako jedna mala korpa? Šta ima? Evo, hajde vam. Za higijenu, brijači, pasta, onaj, posle brijanja. To dobro, sapun za ruke. Imam ja nešto, ja se baš uzmem, ali dobro. Gdje budu za... Posle brijanja, evo ovdje. Ha? Posle brijanja, protiv voda. Evo, ovo ti je voda za posle brijanja. Gdje je to sad, saberi se šta treba. Pa je uzeti jednu. To. Uzmi dvije. Evo. Hajde, dobro. Ima li ona pasta za pjenana? Pa imam kod će, ali Prvo to ima ravnica kad brišeš neko. Pa daj, ubacit. Kad brišeš. Pa da, ubacit. Kod kuće.
Dobro. Ovaj. Pjena za brijanje. Koja je pjena? Ja je ne razumijem. Jelu. Eto, tamo desno. Koje medine? Sve jedno. A da nije ovo možda? A ovo je parfem. To je Parfem, to je parfem. parfem. A tamo Evo i je parfem nek brišeš. Ajde, molim Jel ovo, ha? Molim do njoj isti taki, ajde. Ili ova Gillette medin, koji će? Yes. Ovaj da. Čekaj, imaš sa cijenom, daj u drugu, sa cijenom. I sve s cijenom. Pa nisam baš, nek ima baš, da ne bi čovjek pisao. Eto. Ja, nisam neću vam To je čovjek. to. Gdje mi reci sapuna i to? Gdje si jedno sapuni? Ovo je 3, 4. Imam, tamo ima. Samo malo, opaj. Haj. Samo da zamolim kameru da sad prekinemo, napravimo pauzu, da mi naprime rezime. Evo kutije inače. Luke. Trpaj u kutiju. Počet ću. Pjevač, trpaj. Ovom prilikom želim da se zahvalim donatorima koji su donirali ova sredstva. Znači, Edin Edo Skenderević 200 eura. Edin Edo Skenderević iz Varaške Rijeke koji te posalamio, pozdravio. Znaš ga koja je? Da. 200 eura. To je onaj, njemu je onaj Krvuško, kako oni su rodbina. Rođac, sjećam se s rođac. Znači, Edin Edo Skenderević koji radi u Austriji 200 eura za našeg pjevača iz Varaške Rijeke. Dobro, dečki, hvala. Evo, mećemo u korpu ovdje, rođak. Tako. Ujedno ti prenosi velike pozdrave i selame, pošto ti ne pratiš društvene mreže, piše u komentarima, pozdravite ga, poselamite ga, on je jedan veliki prijatelj sa Senom. Njih dvojice su bili zajedno, oni su se uslikali, pokazali 200 eura, ima sve fino na internetu. Za kaže mog pjevača, mog zemljaka iz Varaške Rijeke, 200 eura. Puno hvala. Edin Edo Skenderević ispred svoje porodice. Da ga dragi Allah nagradi. Svakoga Boga pri njega, jesi. Poveća na faku. Jes. Ja kažem uvijek, svaka čast, mislim, puno hvala ljudi. Svako pa i nama. Isaković Gradnja, vlasnik Amel Isaković sa Bučevaca, 150 maraka. Dobro, hvala. Mamak ovdje sa Bučevaca, Isaković Gradnja, vlasnik Amel Isaković, 150 konvertivnih maraka. Kad je čuo da se tebi skuplja, on je slučajno bio ovdje u trgovini, kaže, evo i ja uplaćujem 150. Kaže, kad god vi to odlučite, a mi smo to sad odlučili, pošto smo ti prije ono donijeli, htjeli smo jedan razmak da napravimo da ne bi bilo i previše. Da, normalno. Puno hvala. U redu. Reći da mislim, to će opet. Prodno. Ok, to. Ljubke to. Zašto kod Ene na Bučevcima se ovo kupuje? Pošto ima komentara zašto nije u Varaškoj, zašto nije u Bužimu, zašto nije u Bingi, zašto nije u Valmartu. Kod Ene na Bučevcima čovjek otkuca račun, uzme iz svojih sredstava, svoje plate, smetne u kasu i ja to mogu sa njim dogovoriti Seno, ali ja to ne mogu dogovoriti sa Bingom. Normalno, svaka čast. Nemam ništa protiv Binga, nemam ništa protiv djeteta u trgovini, ali ja ne mogu njima kazati, vi ćete dobiti pare kad dođe Seno iz Austrije. Ma da, u redu je to. A Eno će smetnuti svoje pare i svog novčanika namjeriti kasu. Jesi, svaka čast. Jel me razumiješ sada? U redu. Jer da i oni koji iskomentarisali zašto kaže Eno na Bučevcima. Eto zašto. Prosto jednostavno. Ja mislim da to svako može razumjeti zašto. Evo, i ovo drugu kutiju ćemo. Jer drugi kažu, dođeš u trgovinu, kaže pare. Ma ne, u redu, svaka čast. Ja nekad zaboravim novčanik. Kaže, ostaje mi robu, veli, aj kući. Donesi. Još me znao. Ma to tako mora da bude. Ok.
sve. Koliko je puna. Koliko je njama. Uvijek postoji nešto zašto šta, ali onaj što je daleko, on ne razumije zašto šta. Evo zašto šta. Poštovani prijatelji TV Panorame, evo ovog puta završamo humanitarni rad koji smo naše donatore ispoštovali, koji su donirali 200 eura i 150 eura. Edin Edo Skenderević iz Vareške Rijeke koji radi i živi u Austriji i Gradnja Isaković, Amel Isaković sa Bućevaca sa 150 konečnih maraka. Svi koji cijenite i poštujete naš rad, molimo vas da nas zapratite, da lajkujete, dijelite, komentirate za još ovakvih i sličnih sadržaja i video reportaža. Pozdrav!